kimar kimata mo kili pi tangkum kimar kimata tangkum kimrat mo kumu benia kumu masih kum kabelang kum kasiar kum kahan kabadon haka ya kedor kabatak mo don le na pren joki ngong ki yang i tangkum ki kimar kimata ki babu opo dukan ki badon kedor kabatak kasan ka bashpot ka shispa tingka mo don na pren joki ki ba pekpo yang apa pi hadu kata ban pekpo akapat jong yang apa pi and the voice of the people party gong nginyo kor nginyo tang ya ka shivur ke jongpi nama ka shivur ke jongpi kadi ka ban rai ya ka lawi jong ka ri ba ka chat ban riu hi par ko nga juang po mulai ngong mo lada pi dia tat ya ka shivur ke jongpi lada ka shivur ke jongpi ka rai tang ya ka lawi ke jongpi parwe mo lada ka shivur ke jonga ka rai tang ya marwe lada ka dia tat nai dia tat sipo wajar lada silak ru dia tat tang stingkaru biang lada ka shivur ke jonga karai tang yang ya ladi simen lekan mau ka shivur ke jonga kamrai tang yang simen le karai yang lawi jong ki khun kiti ki jonga jong ki para ki persa ki jonga de na matadang ong hapan perkat shispa sin hapan perkat shispa sin hang ni por ka voice of the people party kawan kapat jongpi nagalian ka jongi ngem dan nakawai pak kanong rem nagalian ka jongi ka voice of the people party pangiwan su pai ba ngem dan nakawai pak kanong rem wan ka MLA election apply kada ka juok kanong rem wan ka MP election kada ka juok kanong rem but one keme election arpo pra kanang day gajuk kanong rem pai pa naman ngidang dan halenti what's so baga voice of the people party kala po finishing line mo haba mere ya mere thong mare shispa amitar mo shispa amitar kamta mo ba mere rilie ba mere sangut kan mau haba mere sangut kabut mo iwei wadap ban mere shim so wei yututin umare egawat kabar Sim sawai tu din, bar hadu menapoi basau, hadu menapoi hau tu telai, bala pendep ya kejing ikun. Ke voice of the people party, kadang don ha kejing marek mentah pada, kadang don ha kejing marek mentah. Ban mana ban penpoi, ya ke voice of the people party, sya utau finishing line, day manga babi pada ban penpoi. Wat mempet, hari ni si kita mentah kita don berpersang, ini political party kita persang berpestu bakla. Yung pai ba mo ban pendu ya kaji Christian kaji Syania jong pai ba ki persang malen tu ki persang menpelong PWD minister yo MLA na mulai ki persang menpelong health minister yo MLA na po nongkrem dinen da ba keno lo diki oh pijiat yo MLA pra mentah jayu yo mo opet ke surat aksna mo ki opet ke school ngangong mo ngangong kita ki bong to pelong PWD minister kan yang saya keren mo kata kaji kli dia kli yang PWD minister nak kampet manga kesuruh hendai ke ai ba pi pensat kumu amli ngira na opposition menta ngimdei badan po kesorkar ngira na po opposition ngira na kalian persya hendai ya ke ai ka ba la pensat kumu amli berkumju ke amli jong voice of the people party kabaya ling ba jongi ke scheme kadai tang arlak sanpupra o arklur sanpupra lak kabadai SRWP, ISYDP, DTFM, bakai SCDP. Kinitang kita, kibaya lingba jongi UMLA. Tang arklur sanpu pralak, kabaya lingba jong UMLA. Bat nagaliang ka jongi, ngilaom. Bangin, samhok, habashai, watang shitika, lani sinayarong inambam, nakapisah ka jong patba. Bat patba, iya katang ngiladap ban pendep, ngiladap ban samhok, bat mentah, kata kalau don halinti ban poi syaki patba ki bade yo ya kata kabha kumba lamang ngangas ko abdu tang kan ke jingkli mo kita gi political party kelas 2 menta bagan sakran brio kor kom trekam joki MLA joka voice of the people party ngingem shem labam tang sitingka hagi ni sgi ki persan ban stu bakla po mulai mo po mulai ngan trai don na preju pi lai po social media mo ba ki no ha ka to sgi ka don ka meeting kajong joka NPP hacan him jonga hakata ka meeting bagi rai ban keno ipat ba na bu pat ba open bor yau MDC nanti ban yang shoot na NPP ban yang independent kiya na jan yang jonga kiliam no ki sondur ya kayi ka jonga kabala jandep ban sina oda kila sondur ki post po social media yang no la jandep kayi yang paki dulan jonga meli jonga mulai ngatai babon play i mo ka pagi yang paki dulan jonga meli jonga mulai te ngangam so pier
Dengan ai kublai. Ya kita ki bersendur bat ki bai thu kum ta. Dia belum mulai. Nong mulai bestart. Dia hang ta kai pi jing start jong mulai pi. Mau dia belum mulai. Mau dia bentip. Mentang lajit dia ameli dia ameli ule yu. Pet ker kom kiu spa ka ju. Kaya kayang ka ju. Mau dia bentip kum pet kita. Handai tang kawai ke jing phiat pa kalong ni kan. Pet jaga lenti ban penba dan di pet jaga lenti ban pensniu. Mau pet ban penba. Ngawang lo kum nong mulai pet. Ngawang sepet ya ka spa ka jong aru adu hadian san senen. Yo kiu spa kensan kum mo dagalenti bamdei deban pet kum nong mulai hendai ngasuang kita ki basendur ngong mo kitu ki bet banyalam bakla yu pai ba nong mulai ngam semlas nai yang po mulai hadin bejok election ketu ki yang senang bansna ladu arpo manu bayu i hakapor mangasi yu paya baningkom jonga dako sep ko jonga ngajen politics ndai buru khlam kam malda bitu ipi mo ngadiu ngamdiu buru khlam kam ngalatrai kam sarkar arpos namtam ngau hepi ngatrai ka kam ketulop ke bahia ilok jengari bahia beli snai yang ibai ma set te su khamran ni mo biang kam ka jam tam snai yang ma mo ini giski ki bam talai pishim sada kalun ru ngau itu gibril dari dong kam na kapor ka biangan sei ki kop kisla mo namar bam dok kam ni lampai ya lambak layu pai ba dengan peni kitu ki bot bandong bangat tu namar beli kadon ke jingkren po mulai man persyang man lambak layu pai ba Menong dia melihat di batu pet sekaya nah dong lawan melihat tang sinam pet sekaya mulai dengan orang lada filap bantu tepet kan keskim ke banyak di baju ni dari tang arklor san pu pralak kajak nem mesti karu bang prum mesti kaya kejongan mau kajak nem mesti karu kinum la ban pensai kata bang ngong lada don mano bla pensai nya ngano me khut election show lado kata kadi da pinut menong ta mau ngano menong nomor play kam do jitu nagale kejongan bantu kin persyang ban penstu bakla Kilit cepat nong krem konstituensi, tu wei MDC, mau MDC, uba mensua udah UMLA jongka, udah UMDC ru jongka, mau keneng, na mau keneng nuat suap ni kun, lalu ya kun hapo nong thamai, adi le semat cepat nong thamai, le pesurok, na ban kuno pat yanu, ya UMLA jongka nong krem, mau kamle ye, ya lebih pan, balik nuat suap ni kun pat hapo mau keneng. Wan kun pat senong thamai kadon gay kadon gay di nama kata pat ba kini di tek pikam ban pen thami yu pat ba ka voice of the people party ngong iwan na kanong rem ka jungi don tangat lagi kanong rem habang iwan su pat ba na kanong no election bro kanong rem ka ba khamat ka baningkong ka balong kum ka thong ka jungi long ban wanra ka sensha khadar ka khui ka basuba la kalong ha ka sarkar jila la kalong ko UMP la kalong hapo district council ken ma pat ba Kajursi juga bamsap bampang kajurba po district council. Ngamtip kanungot na prenjong pi. Pitip ya kata kanungot na prenjong pi. Pila Jumat kikam kijui takhu jong pi po district council. Handai ki balamat ki sotu. Baga jursi juga bamsap po district council ka bajur hadu kata-kata. Maka hadu kata-kata. Baga voice of the people party. Kan lek ban khut ya kata ka bamsap bampang ka badan hapo district council. Ban haka jo po ru pat ba ni kwa ban penkan ma khat jong pi kan nong rem ka baar jo voice of the people party ka baning kong galong barwara essential karar ka khut ka basba bar ka baar pat kalong ba ban penne pensa ya ka hok long try ka jungi kum ki try muluk la kalong haka khando ka syam ka ktien ka thlie ka bam ka di ka gup ka sem bat ka rukom bat ka jingit ka jungi kata ka dei ka bangin no me pen lanu ngino me pen lanu nama kadi kata pat du ka bangiwan kapat jompi ni kapor ka bamta ka district council kadi ka state ka bayada yang aba japi kum ka chat benriu na kita kijing telep jong karui India baru uwe bangiwan kapat jompi pat ba bat kam hok ya kata ka ikhtiar wala ka district council kum bagalong apo jela jungi menta kam dai syo ka district council kum ha kapor bangidak don apo ka jela asam namar ngila sensyari daladi Henry wat ata ibor ikhtiar ibakum ke district council hapo ke jelam meglea ka bangidon larangi pentri hok ya ka kande ke jingkerku nakamta kari bat kecet bendiu hi par away pe hapo district council barok lightly district council khasial autonomous district council Giant Hills bat Garhulls autonomous district council kila pas ya kata kawi ong trading by non tribals regulation mo kabamut ba unu bandai try munuk mo syong bai kibawan na po rithor na sabar jong kani karwi ke ke jonga ke jopi kemla ban suwan bet kumtu
ban le business, ban trekam kontrak, ban trekam supply, hapo kari kajonga bat kajong pi. Kidong ka man pan ya kata ka license, ka trading license hapo district council. Bat kani ka regulation, trading by non-tribals regulation ka ongum ni. La ban ai license. Tang ya kikam ki bamanga bat pi ngimla ban tray muluk. Mo, la kalong ka business, la kalong ka kam kontrak, la kalong ka kam supply. Mereka ba supply ni si bam tapan ong kumno ukar de sana ruyo license. Kasi ngimla ban de sana. Kumno bandesha udah haru yo license na kikam kontrak kidon kibun kiba u try muluk mga ban fi ngila ban try hendak yo lagi benabar balai ngani tu EP namar ka bamsap bampong hapo district council la shuai trading license kat bamon la shudi la le business hakajisha kadai ka kam kadai ka district council kadai ka state banyada yang plengja ka jonga ka jongpi Henry kadai peman ke district council ka ba penduk ja yang bat yapi. Yang bat yapi. Mo nama kata dapat ba ngapin ken mau. Ha kapor balong CM iba Arden. Tang riu benai. Ida na po district council ibat ko mu CM ha ba kadu iye no. Iher no rak chiki daladihi. Namar belela sutu ba. Ya ban sya pen hiar lagi wei. Mo jam daw ba. Iher hi daladihi. Namar belela sutu Namar karkom tay kam kejongi ka babed kini kiwe pat kim sultanat namar kim yo shuban Japan kim sultanat iherno bat ha kapor bilong CM ba Arden nrio benai tang kawe ka trading license ru cam issue shaki bamde ki try mulu cam issue tang kawe ka trading license katakan kadika ka jingsen shar jong upra hapo Khas Hills bat Ajad Hills Autonomous District Council lada upai ba uben shat ngi Hangani ka kenti ka bangta bang inform ya ki isi hangtei hapo district council. Pai bang ipane ka jingkishan ka jong pi. Namang ngi sotu klam ma pi pai ba ngin namla malai e. Kabor ka syong hapi pai ba. Kabor ban pen ba lani kabor ban pen sdio. Karena ka syong hapi. Ngim do ka mantieng. Ngim do ka man smi pai ba. Ngim do ka mantieng ngim do ka man smi ino. Namagani ka por bangin jiat ki syakri om ya ki kenra. Lada pila paklah dah kalenti ke joki pijit kenran. Den nama kata dah prinsip tiang. Bat unsa penting unsa pensmit. Ya pi uta ubawan napi banjit ya uban long kenran om ban long syakri. Hendak voice of the people party kawan hakamat jong pi. Tanga ginongrem ki baskem banong jiat yangi ikloi ban long ki syakri ki jong pi. Ikloi ban long ki syakri ki jong pi. Bat ngin syakri hok yu pai ba. Bar ngin skem ulu samaran ba wabi nagadi kadong kata ki jong pi. Nang ni konsensi ke jongpi hapo ka jingelam jong ke parti unai ya ka jing syakri ka bapaka na ka mata ka ni ka konsensi ke jongpi wat hapo ka Ajad Hills Autonomous District Council pat ba ngipane ka jingkishan ke jongpi bar nget